time check, 6:30. Dito na tayo sa Ago. Sabi na ako yan pa, alas 4. Kilometers na lang. Nakakarating na tayo. Hoy, 80 kilometers. Bon.
Latad tuloy. Tumukunti lang may pas. Tumukunti lang. Tumukulate pas ko yan. Ay, lindi ko. Diretso, diretso. Victory Manayawan. Victory Manayawan. Victory Manaya. Saan tagkaulad? Saan doon? Kenapa? Kata sabi tadi apa? Ah. Ano yung peltalan sabi dati?
may nilikuan tayo ah. Ah.
mulai Wapo. Sudah telarim guys. Shout out Wapo. Sana kami sa arin guys. Kilometers na lang.
Boleh? Wah. Welcome to Bawang Laut yun. Arko, ako yung picture taking. Dito nga.
Kamigi, kamigi. Jangan itu tamay kinamo ah. Ako naman to, buko. Buko. Bypass taroy. Oy, bypass. Bypass. Eh. Bale la San Fernando Raman ay. Sa medyo araw ibarat ta. Para di palikot-likot sila. Pa-shortcut siya sa bypass. Pero dala ng palo eh. Sa Fernando.
nabon tala na ani taro ay. Tanay. Nani. Ha? Yan nani titalan. Nagunta. Lapyo, ganda si Katanoy. Nararot na ka, ganda mo, Noy. Alam ito, kamu.
Gayam. Win. Taray. Wah, may shortcut. Ay, okay. Bypass. Ah? Yeah.
Oh, ya. Bukti lang tanan eh. Oh. Bukti lang tanan eh.
Bypass.
Bigan kan. Bigan kanto na kuya. Alam yung bagam. Saan kayo punta? Bigan po. Oh, bigan po. Sino ba ate? No, direksyon tayo bigan na rin. Plus 80 ba ate? Ikutin namin ang Luzon.
kirbe oi. Lang ah. Lang. Ano na? Pwede naman ng kirbe. Bitla. Dito rin sa masakay ken, may extra John. Kinaga mo may ken mo. Ito kayo rin danon X. Oh, dugdug ka man ya. Tutulak na tayo. Nani, baliktad latan. Nani, tangarom la baliktad bukla, tutagon.
sapa ka nagsap. Ayan. Sa kanan mo palagsap, pero alam palagsap. Kape gradient to. Kape gradient to. Pero sa kanan mo palagsap ah. Kape gradient to.
Jangan likuarin. Mamaya tutup kaya teteh ko yan, malah.
Kika, duduk ko ya tay-tay. Duduk ko ya tay-tay, pahlawan. Nandun ko ya.
ini telah melasya la union ini. Atara. Telah melasya la union. Welcome to la union gitu nih. Ang tulay! Ang tulay! Ito! Welcome to Ilocos Sur. Nakarating din.
Tawa.